any Reverend Father Joel Mutuk, Reverend John Henry Yutok.
Pitipon-tipon na katamo ning Dios king lagyo ning igpa at ning anak at ning banal na espiritu. Amen. Ing grasya na ning ginuta mong Hesukristo, ing lugod ning Dios at ing pamakiyagom ning banal na espiritu mantabe kay kayungan. At keka antimurin. Maya pa bengi po kay kayungan. At syuta na po king katlong bengi ni kikatamong pamagnovena para king daratang nga Pasko. Nyapin kareting kaurasan, bayo tayo umpisan pa si bayo, iting kikatamong pamaglapit king apong Ginoo. Anyawaran tayo pa mo ing kayang pakalulu at ing kayang lunos. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Ginoo, ing paninayan ming bayong pangabait ning bugtong nga anak mo, iligtas na kami sana king mabayat a pabakle at pangayalipan king kasalanan. Itiyadwan mi o Diyos, king kapamilatan ng Hesukristo ng anak mo, ang mabibiyem po magari kambemo, king kametungan ning banal na espiritu, metong mo king panga Diyos manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Jeremias. Lawan nyo, ringaldo daratang nala, ing Ginoo yaing magsalita, potang ipaltoke ing meto nga banal asanga para kang David. Amiral mitmong tunayari at maging pantasya, patupad king ustisya at katuliran, king kabilugan akayarian. King panahon na ning aring ita, hing Huda maging ligtas siya, ating Israel, mi panatagya kabilyan, at ini ing lagyong iyaws da kaya. Ing Ginoo yaing magligtas a ustisya tamo. Akit yupin, huli nita, king ding aldo datang la, ing Ginoo yaing magsalita, potang ding tao enala sumpa king lagyuko, anting mong Diyos a mabiye a mekapalwal karing Israelita, hibat king labwad ning Hepto. Bagkus sumpala king lagyuko anting mong Diyos a mabiye, a mekapalwal karing Israelita, ay ibat king labwad ning Amanyan, at ibat karing sablang kayaryan, anong nanula kinalat, balang makapanuknangan, king sarilirang gabon.
ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. King panahon na, magluwid sana ing katuliran, ing laganap a kapayapan, ang gaking mayalaya ing bulan. King panahon na, magluwid sana ing katuliran, ing laganap a kapayapan, ang gaking mayalaya ing bulan. O Diyos, pagkalugmo king ari, ing pamanatol mo, at king anak ng lalaki, ing katuliran mo. Baneng panibalan, mitmong katuliran ing balen mo, at ding kalulong memalen mo, king alang pamangabiran. King panahon na, malugod sana ing katuliran, ing laganap a kapayapan, ang gaking mayalaya ing bulan. Uling sagipan nala ring pakakalulong kaya mamawos, at ding mangailangan at tutuong makalunos. Kalunusan nala ring mayna at alangagyo, at iligtas na labye ring pakalulong. King panahon na, magluid sana ing katuliran, ing laganap a kapayapan, ang gaking mayalaya ing bulan. Mi puriya ing Ginoo, ing Diyos ng Israel, abukod mong makarapat, karing makapagmulalang bagi. Mi puriya kapilanman, ing maligayang lagyuna, kumapnuya sana ing labwad, king ligaya na. King panahon na, magluid sana ing katuliran, ing laganap a kapayapan, ang gaking mayalaya ing bulan. Parangalantaya po ing mayap a balita. King Senay, datang naka, iligtas mo kami, king kapamilatan ng mayupaya mo sikanan. Ing Ginoo manatili ake kayo. At kami Pamamasaking maya pabalita, agpangkang San Mateo. ligaya ka o Ngeni ating Kenny, pangapalyari, ing pangabait ng Heso Kristo. I Mariang Imana, makatanguneng makyasawa kang Jose, dapat bayor ikwang miyabe, liltoyang milamnan na i Maria, king upaya ning banal espiritu. Jose nga yasawa na, pablasang tawyang banal, at ene buring misalbag a kamarinayan, king arapan ding tao. Inari na king lubna, ing kawan niya na nyamong lihim. Ikwa na niyang ayari king lubna, ding dapta ng iti. Inyang inganghel ning Ginoo, pepakit siya kaya king metong apaninap at ngana. Jose, anak ng David, e katatakot tanggap kang Maria, antimong asawa mo. Uling ing anak adaralana, king atsyana, pengagliya king upaya ning banal ay espiritu. Ibayit ne ing metong anak alalaki, at ika palagyan meng Jesus.
Pablasang ya, ing mangabos karing kabalena, karing kasalanan da. Iting sablang mi palyari, ban matupad, itang sinabi ning Ginu, king kapamilatan ning propeta. Ing birhen, ipangagline at ibayit ing metong aanak alalaki. Ataw sandeng Emmanuel, nga nawari ing Diyos, makasawot ya busal tamo. Inyang migising nga Yose, ti parana iting inutos na kaya ning anghel ning Ginu. Ati Maria, bistaman ela pamisiping antimong miyasawa ilang adwang Jose, beit ne ing metong anak kalalaki at Jesus ing lagyong mibye ng Jose king anak. Ing maya pabalita ning Gino. Kapurihan ka, O Kristo. Lukluktangan po. Bayo pong sabla, maya pabengi po, kaya katamongan. Pwede tala pong pakigreet din kasiping tamo with smile, maya pabengi, kapatad. Inya pong bayo la pa mo pong miyasawa din kanakong pengari, asno po karakal paninap, asno po karakal pangarap. Metong no karetang pangarap da, itang aso pandaking mikakapatad. Pengarapan da po rin kanakong pengari, mikasarili lang bale, mikasarili lang sakin, mika-business la, ampong maging keng stable financially. What to do, niyang mumuna, sagana, masanting yaobre itatangko, uling inženerya, matas siya sweldo, at magobraya king metong apagawaan pong barko. Dapat, emig kalwat at indintang amabayat a problema king pamilya. May aksidente tatako, vehicular accident, at mika amnesia. King pilang banwa, 7 banwa, nakebalong tatangko. Akalingwa ni imako, akalingwa na king anak na. Ding ganaganang pangarap da, ding ganaganang paninap da para kim pamilyami, may wala balamu anting bula. King kakatamo pong dimdamay ebanghelyong ngening Aldo, ikit tamo at dimdam na Yose, may ngarap ng midinan masaleseng familia. Yose, na umenang mikasal kang Indong Maria. Yose, nung lalon tayo, dakalya pangarap para karelang adwa. Dapat ting ganaganang sinadya ng Jose, ding ganaganang plinano ng Jose, milelela. Milelela, anting balamo, bula amemakbong. Question. O ba't milelela po kaya ding plano ng Jose? Balo yung po yung pakibat? Magtasko pong gamat, detang mikabalo, king pakibat. Nung balo yan po yung pakibat, pwedeng pakibulong yun niya mo po, king siping yu. Ing pakibat po, yapin ini. Mumuna, uling mepilia i Maria, bang maging induna, ning kakatamong talapangabos. Jesus, kapamilatana, ning banal ay Espiritu. Kadwa po, uling mebuktot siya, ingindong Maria, o umena ng pakyabayan at asawanan. Uli dareti, melele, ing sablang pangarap ng Jose. Imagine Saint Joseph, siguro mimuwaya. Siguro melungkot ya. Uling may wala ingeganaganang plinano na. Ingeganaganang pangarap na. Inyapin, Yose, binalak na niya mo pong pasikretong lakwan ang pong kawanyan, i Maria. Kawanyan bang kanita ala na mo pong pisasabyan. Bang kanita mitok nang namo ing marites.
Dapat pauli ning metong apaninap king pamanalo na ning anghel ning Ginoo kayo migbayo ya isip Yose. Mekad apag nilaya no ing biye no biyang makaugne king kaburyana ning apong Ginoo. Ngeni kaluguran kong kapatad kang Kristo, nano kaya ing dapat ang magandang ugaliin ay gawing halimbawa natin si San Jose na sa ating ebanghelyo makikita at masusulyapan natin ng malinaw ang tugon o ginawa niya. Nakita natin at narinig na si San Jose ay hindi nagreklamo, hindi nagalit sa kung ano ang kagustuhan ng Diyos sa kanilang buhay. May kading masanting, panugalyan ang ponggawan ing pialimbawanan tayo San Jose. Ing bida ning kekatamo pong kabenyan ngeni. Naking kekatamo pong ebanghelyo, akit ang pong dimdam tamo ing kayang gewa. Dimdam tamo na Yose, megreklamo, ang pong mimwa king mipalyari, king Biena. Saint Joseph, he stayed positive and remained calm. Nanong depatana, mumuna, pigkatiwala na ing gana-gana king apong Ginoo. Kadua, pangadi na ing gana-gana king apong Ginoo. Katlo, menahimik yo ampong sinisi king desisyon na. Kapat, mas petibaya na pa ing pundasyon ning kayang relasyon ampong koneksyon king apong Ginoo. Uling balo na king pamanokina king apong Ginoo sopane antabayanane uling Ginoo ya at tutuya king kayang amano. Tandaanan tamo po kaluguran kong kapatad, potang king Diyos kamigtiwala, kapilan man kakagisanan. Kapilan man mawala ing kekang kapanenayan. Kapilan man mawala ing sigla ampoing sala ning kekang biye. King kekatamo pong biye, ating punto na nung nuka rin ding kekatang paninap ampong pangarap mililele. Mekad maralas, dakal ta paninap ampong pangarap king biye, dapat iti bigla niyang mawala. At din pong punto king bieta mo, na yung mismong pagnasanta mo, king bieta mo, manaliwa, mawawala, anting bala mo, bula. Inyapin sana, kaluguran kong kapatad, pakikwanan tayang pialimbawanan San Jose. Halimbawa po, nanula puret ang bage, mawawala, bala mo, anting bula. Karin pong pengari, nino pong pengari, ken magtas lang gamat? Hello? Makagising ko pa po? Karin pong pengari, ing anak, aumeyo nang mag-graduate, dapat may buktot yo. Nung metong nakamangpong estudyante, may board exam ka, dapat kami pasar. Nung di pamilya ka, dapat king katataulian, likwana ka ng partner mo. Nung single ka, bisa na kang makapantun lugod o lugod kaya ka, dapat tanggaman ngeni, alapa. O kaya, may business ka, dapat may kaluat, may lugi ka. Kalupa ng San Jose, kaluguran kong kapatad, bistaman ng kahit dakal tamong planong mesira,
o dakal tamang pangarap ang pong paninap ame wala, o kaya menaliwa, tamo pa rin sana kakalingwan sumulong king bie. Tandaanan tamo po, our dreams in our life that were not given to us by God, naburing sabyan, that is the end of our journey. Remember that life is full of surprises. As long as God is with us and God is leading us, balo ko, ampong paniwalan ko, deting pangarap tamo magkatuto. Pero tandaanan tamo, mamurin that God's dream for us is greater and better than our own dreams. Inyapin nita po nga kakita mo po nung mag-stream ko po kong Facebook, sasabihan na po nitang metong nga video, if God doesn't give you what you want, it is God protection. If God gives you what you want, it is God's direction. Tandaan po natin, tayong lahat ay nakakaranas ng problema sa buhay. Hindi solusyon ang takasan nito upang hindi na lang maghirap. Walang darating na Pasko sa mga taong takot, sa mga taong umuurong sa hamon ng buhay, sa mga taong nangiiwan, sa mga taong may hina ang loob, at sa mga taong nagtatago. Wala ring Pasko sa mga taong ayaw masaktan. Kung nakahanda kang magmahal, kailangan ay nakahanda ka ring masaktan. Katulad ni Jose, naguluhan, nasaktan, ngunit hindi nag-iwan o nanghiwan. Gangdakal disgrasya o problema ing pagdalanan, siguradong sigurado at intamo pamuring grasyang akit. May kadboryanan tamo na ing mismong plano ning Ginoo ing manimuna king puso tamo. Kalupaning kasalpantayana ng San Jose, mamunga tamo rin po sana king pamagtiwala, pamaging tapat, karingamano na, lalong-lalo na pamaging tapat at pamaging masunurin karing plano na ning apong Ginoo king bieta mo. At bilang katatawlian po, ini dapat ing tandanan tamo king daratang akapaskuan. Kabang magtiwala tamo king apong Ginoo, ing Ginoo mismo, mas maging yang tapat karing pangako na kaya katamo. Potang king Diyos kamig tiwala, kapilan man kakagisanan, kapilan man ka mawawala kapanayan, kapilan man kamilako sigla, kapilan man kamilako sala king be, uling ing apong Ginoo mismo ing mantabe, ampong gabe king betamo, ngenit manggaman king alananga. Amen. Palakpakan tayo po ing apong Ginoo. Talakat tambo. Kasan metong ng San Jose, ing taong maula kasalpantayanan, abe talang ipanigapuring panalangin tamo, at imong pamilya ning Dios king tunay paring sabla. Kikatampong ipakibat nga tamo, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi, ulitan tayo po. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Bang impapa, ring obispo, pari, diakono, ampong lalaking mitagulaling kimbira, king kayawsan ng Diyos, maging kawangis na lang San Jose, sasalamin king lugod ng Diyos, king kapamilatan ning makaigparang pamaglingap, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding opisyal ng gobyerno, kawangis ng San Jose, maging matingid laking panamdam, ampong mamamintula, king plano ng Diyos, at bagya-bagyang lalto, karing aldoldo, kapalyaryan ng biye, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Bandin tata, ipakit na ing makapasubling lugod, ampong masabal karing familyara, king kapamilatan ng sipag, tiyaga, ampong maya pa alimbawa,
manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Bandin daralan kapag subukan king sarili la at biyerang familia, mika kapanayan ampong kasalpantayanan la kawangis ng San Pedro, ay San Jose, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Bangking kapamilatan ding panalangin ng San Jose, ding maghingalo, managit lang kasngawan, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. King katahimikan da po rin kay katamong puso, pangadita laking Diyos, ring sari-sarili tamong kayadwanan. O Ginong Diyos, sa upan mo kaming may bukluran antimong metong mong pamilya, lalam ning pangaiba mo, itiyadwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Dito pong ating dadala na spaghetti, ang pong pasta, o na naman pong dadalayo, malyari kayo pong makyabeng mag-offer. King kaya katamong offertory. Maging
Manalangin kayo kapatad, baning daon tamo matanggap ya arapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan sana ng Ginoo iting daon karinggamat mo, kikapuri ang pong kaligayan ng lagyo, king kasaplalat tamo at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, iting sakripisyong umemi ng idahon king lagyo mo, gawa na kami sanang katanggap-tanggap keka, baming pangaintuliran miyagom king bielananga, king anak mong may bisang midawon king biena, banang sintangan ing kamatayan mi, itiyadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing Ginoo mantabaya ke kayo, At keka antimorin, itas yula ring pusuyo, makatas na la king Ginoo. pasalamatan tayo ing Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat ang pong matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulit, ing sukat ampon makakabos, ing puryan ampon pasalamatan daka, kapailanman ampon nukarin man, o ipang lubos mayupaya, kamumulan ampong kawakasan ding sablang bage. Ampat emo pabalu ing aldo ampon ning oras, ning panyatang na, karing biga ning banwa, makagani king upaya ampon kamalan ning Kristong anak mo, Ginoo ampon ukom ning kasalesayan, mapupos ne ing kasalakuyan ayato, at talakadya ing bayong banwa ampon yato. Kanita, akatagmumine, karing balang tao ampon panahon, uling tanggapan miya king kasalpantayanan, at patutuan mi king lugod ing nuwan akapanayan ning pamag-arina. Ngeni, paninayan miya ing tawlinang panyatang, kambering anghel ampon ding banal, at ngamingan pupuri.
dekapin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabus, ing puryan ampong pasalamatan da ka, kapilan man ampon nukarin man, o banalay pa, king kapamilataning pakamalan mong anak. Ikapin ing banaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, uli nito ipanigapumi, itugtugmay ng espiritu mo, anti mo yung titipong ambon kareting ayin mi, banan pabanalan nila at para kay kami, gawa nalang katawan, ang pondaya ng ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging may pagtaksilan niya, at bayo na kusang loob dinaw ning biyena, king pamayla sampong kamatayan na, kinuwaning tinape, may pasalamata na ka ampon pinuri, piraso na yung tinape, dinuwang naiti ka rin kayang disipulo at nga na, kuwanan niya iti, ikayungan at mangan kayo kaniti, huling iti yung katawan ko, amidahon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayong pepasalamatan na kaan pinuri, dinuwang naiti ka ring disipulo na at nga na, kuwanan niya iti, ikayungan, at minum kayo kaniti. Huling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, amibubu para kay kayo at para ka ring sablang tao. Ban kanita, may patawaran na ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyagtaya ing misteryo ning kasalpantayanan. Gaganakan mi o mapamakalulong iba, ing kamatayan ampon pangasubli ng mebye, darawon mi ka, iting tinape ning bye, ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaren mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Ikami nga sanang misulusulo, king katawan ng pondayan ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal na spiritu. Ganakan meoy pa, ing banal na kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato. Ban may ganap king lugod, kambe ng Francisco, ing Papa mi, Florentino, ing Arsobispo mi, Iaposeto, ing kay kaming Arsobispo emerito, ding sablang pari, ampon diakono, at ing sablang susuyo, king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman, ding kapatad mi, aminuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebye. King katahimikan po ganakan talapa mo, rin kay katang kamaganak, ima tatang apo at kakaluguran, aminuna na kay katang. Idala mo la sana, ding sablang mayaw na biye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan,
Gawan mo kami ngan karapat dapat magkamit king biye alanangga. Ban kayabe ning nuwan na Virhen Maria, induning Diyos, kayabe ng San Jose. Kayabe ding nuwan na apostol at ding sablang banal, ang mabibiye kalugod-lugod keka, king kekabaning panahon, apuryan, anpon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu, kagumding Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggamam kingalan angga. Pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalan angga. Ngeni manalangin tamong mipnung kapanaligan ang ponlugod king ipa, kari nga manong tiro na kekatamo ni ginutamong Heso Kristo. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagulan, king sablang kaligaligan, ampon kapanayan ang pagsadyan mi, ing panyatang ng mitnong ligaya, ning talapangabos ming Iheso Kristo. Diyos sa ipami, ing ginuming Heso Kristo as sinabi ka ring apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan babye ko kay kayo. Emo sana babalikdan ding kasalanan mi, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ing banal akapulungan mo,
Layon meng pamayapan ng puan pisan metungan, agpangking kaboryan mo, ikang mabibiyan pong magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ng ginutang Kristo, mantabe kapilanman kay kayo. At keka antimurin. Kapatad, yagpang tamoy waga ning kapayapan king metong at metong. Kapayapan po kaya katamangan. Kapatad, nyoing kordero ng Diyos, nyoing milalakoking kasalanan ng yato, mapalad lo, mayayaos king apuna ng kordero. Ginu e ako matampang tanggap keka. Dapat yegas nga mano mo, kumayap na ako. Katawan at daya ng Kristo, isadsad na katamangan sana king biye alanangga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos sa ibami, mantabi sana kapilan man ing pakalulo mo, kay kaming mitipon arapan ning banal na altar mo, ban kaming makapagsadya, king matampang pamagmasusi, king daratang ng fiesta ning kaligtasan mi. Itiyaduan mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Mapilan mo pong kapasalamatan, kareta pong Mega Fernandin, palakpakan tala po. Bukas pong kapataldoning kaya katamo pong simbang bengi, dahil mag-offer po, i-offer da po, yapin po itang coffee, milk, and sugar. And then kung bisa kayo pa pong mag-offer, mapalyari kayo pong mamye, during or before or after na po ning kaya katamong Santa Misa. O kaya naman po, nung buriyo pong idala king office tamo at suke pong apurens, bang kanita tanggap ka rin kaya kayong donasyon. Pasibayo po, dakala-dakala salamat king mekyabe king kaya katamong misa, lalong-lalo na ikayungan pong at suketi. Palakpakan tala po, ding balang metong kaya katamo. Makanyan mo naman po, palakpakan tala po rin kaya katamo pong mag-serve, din kaya katamo pong altar servers, din kaya katamo pong EMDC, din kaya katamo pong choir, din kaya katamo pong lector, din kaya katamo pong ashiret, at din aliwa pa pong mag-serve at magpakapagal ngayon pong bengay ti. Pasibayo po, palakpakan tala po. Ngayon po at inya pong announcing kaya katamo pong meni muna ngayon Santa Misa, iya pong jawed po. Maya pa bengi po kay kayungan. Eko po balo nung ating monitor po Kenny. Manibat po niyang seminarista ko pa 6 years ago. Ating ko pong apostolate, personal charity works siya. Kareting kapatadaaytan pong magdialysis. Magbenta kami pong renting images. Ngayon last supper ang pong crucifix for only 300 pesos and 650 pesos. 100% of the proceeds. Makasigurado kayo po na may biyala kareting susopan damo. Karen tutuki po ngaldo kapag ngayon po wala pa pong stock. Pero karen tutuki ngaldo pa-display ko po ken, kaya bedarating kaya nakan ken, ipasawap ko karela, ban kanta po king kapamilitaning malating bage, atin na kayo po, atin na kayong tinggap, may kasawap kayo pa. Ingaws ko po kayo bukas palad charity works. Every year po, gagampanan niya po ini. At ini po, seminarista ko pa, gagawan ko na. At ang ganang ini, may susundo ya anam ne pong banwa kanini. At marakal ke pong pamilyang asusopan ang pong magdialysis. Kayong santaan natin ko pong asusopan magdialysis, adidinan niyang pang panulo, ang po keng San Jose, kaya po kay San Fernando, atin masakit mo naman, adinan talang wheelchair ka rin. Anya po, maragulya po sa opini para kareting mangailangan. O ita po, sana po ka rin tutuking aldo, supportan niya po, pota pong ating megpwestong magtinda. For only 300 pesos, the crucifix, hahangla po rin, and itang Last Supper din po, 14 inches la po dagul, mga ragularin po. Ne po. Pasibayo po, dakala salamat po kay kayungan. Kakadwa po, 2 minutes mo po. Nano pong bakalanta mo kahit ang sinabi ng Reverend John Nandin. Piulit-ulit na po nandin nga na, San Jose po kanu, linelene, ing sarili na, ang po yung pangarap na. King manong English po, ing milelele king sarili, awsan tayang to give way. Mamye dalan, to give way. Aga nakakapuining metong apan alben ko na napon, ikit kayo mo ka social media, at yung po metong motorsiklo, single, ang po pong metong kotse. Yung po milyari, migigit-gitan la, alang bisang mag-giveaway, ala pong bisang magpalabas karela. Mi kapali la pong pareho, inggewa na po niting makasingle, balo yun po, at niyang I speak. Inggewa na po, siksak na gulong itang kotse, at saka ya po binarurot. Nanuma pong buri ko sabyan, kalupa na po ning sinabi ng Reverend John, potang kabyasang mag-giveaway, potang may balong ileleng sarili mo at padala na ni nga pong ginuking biya mo, mapalyaring madisgrasya ka, mapalyaring ating mipalyaring matsura ka. Kalupa ng San Jose, tiro na katamo, how to give way, mamye kandalan king nga pong gino, di nan meng dalan king biya mo. Nyapin, nanuman ning ipalyari ka, nanuman indanasan mo,
potang nga pong Ginoo, pedalanan me, peunan me, dininan me ang dalan, you give way, then, sigurado kapilan man, ka madisgrasya, alang matsurang may palyari ka. Amen. Napining bakalan tampo kay sinabi, no? Ang titaw mo ang sasabyan, to give way is the best way this Christmas. To give way is the best way. Uling po tang minyekan dalan, lalong-lalo na yung pedalanan mo yung nga pong Ginoo. Alang may palyaring traffic king biya mo. Alang may kaberya. Wari po may kakaberya mo, potang alam bisang magbigay. Potang edebo rin padalan na yung metong, karin may kaka-traffic din. Kaniting kabeng yan, sabi na pong Reverend John, ilele may pa yung sarili mo, kalupa ng San Jose, linele na yung sarili na din. Meging masalese, ing pulay, ning biyena, meging mayap, ing ega na gana. Amen. Palakpakan tayo po yung Reverend John. Talakad tampo. Ing Ginoo manatili kay kayo. At keka antemurin, At bendisyonan na kayo ning mayupayang Diyos, kambe na rin kay kayong buong pamilya, king lagyo ning igpa, at ning anak, at ning banal na Espiritu. Amen. Umena ko king kapayapan, bang luguran at suywan niya, ing apong Ginoo. Palakpakan tayo po, ing apong Ginoo. At
Amen.